tata yote urukala mutoko uri chonale dige uri seko basilo jogo sabti. Amen.
Amen.
ba ba mo ba lo re tiro tsa ba apostola khaolo e le ya bobedi temana e le ya bongwe ga go lesome le bongwe ene ya re ka letsatsi la Pentecosta barutwa ba kopane mmogo botlhe mo lefelong go le bongwe fela ga tshogana ka tshukulo ya phefo e kgolo e tswa legodimong e tlala ka ntlo e ba neng ba ntse mo go yone ba bo ba bona dikgabo e kete ditsebe tsa molelo tsa nna mo mongwe le mongwe wa bone mme botlhe ba tlala mo ya boitsheko ba simolola go bua ka ditemedisele ka fa moya o ne mo ba naya go bua ka teng mo Jerusalema ga bogafile Bajuda ba ba omelang Modimo ba tswa mo ditšhabeng tsotlhe tsa mafatshe otlhe ya re mokgasa o utlwana batho ba le bantsi ba phuthego ba akabetse thata gonne mongwe le mongwe o na ba utlwa ba bua ka puo ya segagago botlhe ba tseana ba gakgamana ba rana ba kana ba buiba ka ga se ba gala le ya botlhe ke goreng fa ba utlwa ba bua jaana mongwe le mongwe wa rona ka puo e a goletseng mo go yone re le Bapharata le Bamedia le Baelama le ba bangwe mo Mesopotamia le mo Judea le mo Kapadokia le mo Ponto le mo Asia le mo Phrygia le Pamphylia le mo Egipto le kwa dintlheng tsa Libya tikologong ya Kirene le baeng ba ba tswang go Roma e le Bajuda le baditšhaba ba ba inetseng mo seduteng Bakereta le Baarabea re ba utlwa ba bolela sega rona ditiro tse dikgolo tsa Modimo re leboga Modimo la Modimo Oh
Tapoloso matapeng, sidiso mo sililong,
botse mo khutsafalong. O letsatsi le lentle o bonisa lefifi je le pelong tsa rona ga gona bontle bope ga go tshiamo epe o seyo mo go rona. Thapisa se se leswe nosa se se omileng fodisa dintho tsotlhe nolofatsa logwadi thutafatsa serame baka se se timetseng badumedi ba gago a ba bone dineo tsa gago tse di supang re fe bontle botshelong re fe poloko losong tuelo le godimong. Moya o boitshepo o tla go tlatsa dipelo tsa badumedi ba gago mme o gotse molelo wa lerato mo go bone. Erile ka letsatsi leo la ntlha la tshipi go le ka maabanyane ebile ditshwaro tsa go barutwa ba ne ba le teng di tswetswe ka go boifa Bajuda. Jesu a tla a ema fa gare ga bone a bara a re a kagiso e nne le lona. Yale a sena go bua jalo a ba supetsa diatla tsa gagwe le letlhakore ba gagwe. Ya nna gone barutwa ba itumelang thata go bona morena. Jesu a ba raya gape a re a kagiso e nne le lona. Jaaka rara a nthumile le nna fela jalo ya roma. Ya re a sena go bua jalo a ba budulela a ba raya a re amogelang moya o boitshepo ke o. Fa o ka itshwarela dibe tsa batho di tla bo di itshwaretswe. Fa o ka gana ka boitshwarelo di tla bo di sa itshwarelwa. Evangeli ya Morena. Oh
Let me just detour a bit just to welcome our visitors from the US. They are amongst us. They would have attended the first mass, but they chose to be in this mass. So, some I think they might be students, so you are welcome to. But there was, I have lost the key of the church, so this morning we were delayed in starting our mass, and even now I just got scraps of things so that we can continue with this mass. Is the keys. So I hope you'll pray hard in this mass so that the Holy Spirit will work and we will get the keys. But anyway, God is great. Yes. So some people now what you now when you get the hair like this. Now what you get the hair. So me the hair is that thing about just one room. Ele ko ko na le mo re ba le ba la ba mo wa e ko ba le mo di hair. Me di hair is osena ko re jo bale mo ni me lu we o tletse di me o da ta di no ka di me o sena a le face di ba ka o me na ko ka yo ya no ba bona no ye tswitswi ina di me se se dira la morao ba ipo o ba mo di a bona ja ba ka so so the play was on stage just trying to say stage yang pasti macam apa yang kamu lihat repeat lah lebih dia sejam so bapa kisi so gimana mau dia so apa kolore bahkan tidak jam dia bahkan sudah jam pun ke hasil nsi Zake ha reza palo tsa pielo boholo jamo lo palo le la titolo tsa apostola fiwa borre ba apostola ba le motenga to ba itshwanetse ba itshwanetse mo gospel ya mo pielo ba itshwanetse ba motenga to ba boifa kuna le boifa ba itshwanetse go dira letse ko ntle kwa na boemwe le lona le nna mo botshelo re fitlhela bontsi ya ra boifa go tswela go ntle ga rona re batla go ikipa mo teng ga rona gore ga ke batle go bua le batho in case ba ka mo isa ga ke batle go interacta le batho in case ba ka dira sengwe se se rileng a go ba bua ka tsela nngwe go na le batho ba bangwe ba re ga ba social again re tlola go bua jang
Iskama. Raul Banna, Balibusi, and Asabatoa and Amatu, Asabatoa Kona, Share and Batuawe, Umutsigo. But the middle way of Batuba, I love one wave. I couldn't told me can harm. Eh, Rokona, squeeze, that's it. Come on, society, no, they come how all of our day. John Borneo, Avanti stage in the program. It is a kind of they are most of why 28, but some way good play, but some of we don't have more. Christi utela mohana bono uwarare akahiso ine eluna. Retoka kahiso momiwe eri chwaneti mudi eri boifang peran mene watu baba mwe eri boifang ore riputulo he farle muteng hamatu because the taba sisimuti karuna. Very nice for your children. Young Christopher to Barbara, Akahiso in name. Uzena, Montu ye to see. Uzena, Monte Caple, ye was so long. Anyway, my usually is how much fascinating a moon. Uzena Monte, Ubara, Akahiso in name. How I raise you fair. Asana barala mubiri akahiso ne ubarare ya roma ababa kudule abarare ele na modi tuto nza na zende kiwa nzakeleke kereke tele moyabo isona la si Orlando stop apoi sono le passare ora pamukela kapasela ile bantu kuili iwa asile kudimu uyiwa nothenzi ngesikhathi khawusa agere bantu bao aleka kera rebana babe bale mumwe bitse because there is no unity in our country. Ronaldo Mokeregeniana, Retiração Celesi, Rapela Morro, Retalefo Morro, Retiração Morro, Le Faro Lohani, Le Faro Tomo, Afro, Afro Lohani, Ripicala, Le Mokeregeni, Retiração Celesi. Because the whole country in our le problème de Isiwa, la mobilité de Isiwa la Paulo, de Guaja, faire un mais on a même l'on a fait. Uswana mane bone ke gore o amogetse ngwao bitse mo nakong ya tlhatso le mo nakong ya notisediwa le mo nakong ya jaanong o no amogela Kriste mo botshelong ba gago o kopane le motho botlhe ba le gore ba perdi uniform so o ska nna go bona gore nna
wa leloko o tshwanela ke gore o tseye seabe mo go nneng botlhabo jwa kereke le go direla kereke a o e direng ka sapa a mpo jaaka rona tshwana bua gore ka rosari o tshwanela o supile ka rosari tshwana ba opela ya bakere batake mo kopelong tseo ka gore tse dingwe ga di na bobolote riso ke bua maefe ke tswana bona ntse re lo tshwetsa rosari le nna ke tsena kereke that is rubbish. Usuletsa rosari o tsena kereke then what? Ke se o se dira mo futa o usuletsa yone rosari mosola o usuletsa ke o sa e rapele nna wena le tsena kereke then what? So dilo tse dingwe di tshwanela gore a ba o itse kwa go tlatsa gore o kgone gore o di a ba bona o phela pele o tla o nyatsa because people are how to maintain now and then. Relevance. Kalau mau kerja mau ramah kalau mau bisa benar benar karena mungkin kalau yang begini, mungkin kalau mungkin raut tuh hela mungkin itu semua nanti dua jadi orang bilang jadi oh film main sama nama jadi ini because hela mau bisa mungkin sama rawete rasa suka kalau suka kerja harus sama usaha boleh balik nak restaf itu sama bulan harus nawaran bang kene mau bisa kudiran itu kalau lagi tidak coba apostol lalu mulai mau boleh usimu saya gua kan tim mulai mau naik kalau hanya tim yang mau bisa kau yang sama apa gua buat tim yang mau bisa kau wapal lagi kau sama aku mulai mau unama unjaka tim ya leo sasa leo le bana babua seshanga na bana mashaka na utwa we umo mwa sesu umo mwa sika but we ni bai kwa ile tachaba because bana babua tim ya etwa we wo bitse esinyabo baba mbalo na ditite ngakere ko tsana ba ditite and the thing is, how to say that calm. If you have to say that, the thing is, you should have a soul. Then you have to ask the question, I'm making sure that you listen. But the same is you are if you have now, each one to you because each one to Kalama, Limo Fetola, Silo Abba. You say, what is that? You can't say religious because of our prayer. Why have I busy cooking? Each one to Yama Otis. It now, how or Reba Basimona Buaka intimate. But Baba Mama Lady, Basimon Babu. This is Babu at the fair. Babu Babu and Capojano, who's on former figures and Matsua or Ban Name, Mose, or Baba de Bassi. So, what do you call how do you see when they want to have a catena? Moment can't how on cinema to our catena. More any group below how on our to Bassa, we should have used to be the about to age of we say. Because Timia is attractive. I want to talk
mo temeng ya ngwao boitshepo a tlhoka gore a moke mongwe gore a tle go nna motlhabong le karolo ya semmuso. Re tlhoka ngwao boitshepo gore o re beye mo dinakong. Re tlhoka ngwao boitshepo gore o re rulaganye re kgone gore re nne seoposeng. Ka bona re santse re lwa re tlhokomela gore bomang ke bone ba ba dirang botoka jang, bomang ke bone ba ba boitshwaro. So ke letsatsi la gore re go rapela a gore rapela e re tswa mo kerekeng e o tswa mo na le power e o sa itse se go ratse o ka go tsama o share le mongwe sengwe se se rileng se le gore tsa go fetola botshelo jwa gago. Mme tlhotlheletso eo betri eo ya gago tshwanetse gore e be le mo boemong bo boitshepo, e seng fela gore ke ikutlwa ya ba go bua gore ke ikutlwa gore ke e go dira se ke se dirang. So ngwao boitshepo o baapostola bao ba o amogetseng ke yone Keresete jaanong a ba laelang a ba rale yo le a go itshwarela dibe o tla ba di tshwaretswe. Batho ba re tlolang re gana re re nnyaa ga gona yo o ka itshwarelang dibe fa e se Keresete fela. Keresete wa bola a re mo boemong o boitshepo o lo o amogetseng ba ba itshwarelang dibe di tla bo di tshwaretswe. Ba go sa ba itshwareleng ba tla ba sa itshwareleng. So we put in the pozo, all the time, tell me, Kara, who of our Hano, or nothing, take each other, Mamma, our English. We put our mountains. Because now we said, put on to road wait, or if we will not each other, who simul like away. How simul like away. Then put your fool, we move on to Baba. Kawan, mau boitshepo o re buang ka ona o re o amogela o tswa go Keresete o re busetsa ko tlholegong ya botshelo ba latlhe ba le story sa creation. A ke modimo na idea o na a tlhola a ke o ba la kwa lona ka tlhoga ke bone ke tla bolela thata ka ngwao boitshepo gore go tlholegong ya botshelo o tshimologong ya botshelo ngwao boitshepo o lo kala fa godimo ga metsi mme sengwe le sengwe se tlhodilwe ke ngwao boitshepo. A gona sepe se se nnileng mo popegong se sa tlhodiwang ke ngwao boitshepo. Ka jalo ga Keresete a budulela ngwao boitshepo gore bo borreba o ne a ba tlhola sešwa ba nnile a new creation. Ke sone se le gore ga ba tswela mo ntle ya ga ba na poifo because ba amogetse ngwao boitshepo le gore ba ntšhafadiwa gore ba nne dibuka tse dintšha tse di senang poifo ya gaope mme ba na le lefoko la modimo fela mo go bona. Re tlhoka ngwao boitshepo gore tlhola sešwa. Ga o tswa ka kgoro tsa kerekeng gompieno o bona petse gore ngwao boitshepo o tlhole sešwa o go bope sešwa o ye go tshela o le motho o montšha o nang le ngwao boitshepo because go tshela ga se go tshela fela. Re tshwanetse re tshelela mo sengweng se se nang le boleng mme seo se se nang le boleng mo go rona ke gore re ye go tshela le mo boemong boitshepo. Ka gore ngwao boitshepo ga o le mo go rona o re dira ditokololo tsa ga Keresete. Mpo ya ngwao boitshepo ga ya tswa mo go Jesu fela e tswile mo modimong e tsena mo go Keresete be mo bobedi jo bo re go romeletsa one ngwao boitshepo. Ka gore Keresete o tlhalositse a re ga o tla mo go lona o tswa go go rara le nna jaanong o tlile go lo gakolola. Ke sone se kere ke tlholelo re tlhodiwa sešwa ka gore ngwao boitshepo jaanong wa go re gakolola tsotlhe tse Keresete a di buile le tse a di rutileng
gore re tshele ka tsone na nna le lona re tlhoka go rapela gore re amogele ngwao itse mo setlhabeng sa mosao re se ka re tla o amogela meketla o amogele gompieno o dire ka rona o tshele ka rona o nne teng mo gare ga rona so nna le lona se re se tsaya mofao yo gompieno ke gore jaaka barutwa kereke ya ruiwa mme tumo eo ga ya tlhophelwa mang e be sa e be mang ke mpho eo rotlhe re e fiwang gore rotlhe re ye go tshela ngwao boitshepo jaaka ka re nna le lona mo thapong ya gompieno e ka re re rapela mo boitshepong ka boammaaruri o tlatse dipelo tsa rona gore re o tshele ebile e nne one o re neela maatla a go diragatsa a keresete Thank you.
Digo, ore dirilemo sociale straone. Cavarzella o Vizerbo. Arate quene catitapelo. Sa socio yamoyamo Vizerbo. Arate quene pretete matata. O cielo me colle sebo. Mo cavello yaham. Arate quene ore kereke in soko sengwe ka bone jaaka mmele o dirilwe ka dikarolo tse di farologaneng a re rapeleng Modimo jalo. Sa itseng Modimo gore ya o tsentse mo malelete o se mo tshwanetse ka bophara o ntšhafatse sefatlhego sa lefatshe a re rapeleng Modimo jalo. Gore banna le basadi ba amogele boitshwarelo jwa dibe tsa bone a re rapeleng jalo. Gore moya o itsekisang dimpho tsa rona tsa Eucharisty o re thatafatse o re fe boikhutso a re rapeleng Modimo jalo. Amogela di tapelo Pero pagiano kaya Kristi morena palo.
ene moholene mohoyene mulimurara yo tata yote ngomufele moya obusemo khalalelo yote lethoto ketsahawo kametla lebele
naya batho ba one e amogele ka theko re se borona ba laleditswe selalelo se sa
Mebote wa talaka moya o itsebo wa bua ditiro tse dikgolo tsa Modimo. Haleluya. Haleluya. Modimo re Yesu o thusa kereke ya gago ka dineo tsa legodimo. Jaanong a ko tlamele botshelo jwa gago jo o bo ifileng. E direle jalo gore moya o boitshepo o re o neileng gompieno o dire ka botlalo mo go lona a sejo se sa semoya se e leng gore re neng ka seja se ke se re thuse ka gale go bolokega ka bosabotleng re kopa jalo ka ene Keresete morenang wa rona. Ako kapayang na Yesu Kristo magaling Christ the King Cathedral, yang malabay ko mo kiriging, kaya Santa House na nila sa Tagalo San Vicente Runa, so ito ama po luwang kayo. If it's your first time worshiping with us, kindly rise so the congregation welcomes you. Offices behind the church. Rala Christ the King Cathedral, Alabama Pizza Mega Kerama, the Kaitala, Pisa, Karakama, Ikitiso, Santa Sapenta Costa, Maha, 1A, 24 May 2026. May little Fava Monday, 25 May 2026. Tuesday, 26 May 2026, is a proposal submitted by Philip Mary Muperesita. Sunday, the 31st May 2026, Kimolo Kavadi Waporabu, Jobubi's hair pop, Kimolo Jobubi's hair. Parish Pastoral Council. Back PPC, BTC, Diocese Pastoral Council, Back Malani, or Bakatiki Bote, Babamores, Senior Hamburoni, Babakia Hunza, 100 Lam, Bakenta, Royal Bishop, Yota Humian Francis Town, Oton Diocese Senior. The register, the Baba, the Baker, for Palfon, the Gereke, or the whole equal say, by the donations, the EFT. Dijawab makutani di Gopano di Hopa, account number equal notice board. Zazila Buferola Hori University, Duetzewa Parish Finance Committee, is 2026. You could be able to get it on a Penela Bishop Lens. Zagi Teji, Dinapota, Mr. to a one with the light. Otana workshop ya director Zabulu Nebasha at 6 June 2026 St. Benedict Parish, Kanapoya 9 AM. Both have a recommendation for our own Peresita. Unto our 200 Bilam and we register with our name in Gijuku. Zaka Kasima. Oka Bonali Ikatiso Yabagatisi, Saturday the 30th May, Kajal the class Savana, Baba Hadina Monday. The class is at 6 June 2026. We do fit a far, the Kulana and Bepeta, and Medezi, Miralaya, and Mrs. Like Pizzo.
Ikwadiso ya tlhatlo ya masea e buletswe. Diklase di tla simolola ka Wednesday the 27th May 2026 ka nako ya 5 p.m. Go ka ikgolaganya le Antonio Abusi kgotsa Isabella Magetse, megala ya bone ya namisitsweng mo leboteng la dikitsiso. Re itsisiwe ka botlhoki jwa barutuntshi le bakatisi fa o na le keletso le lerapo la go anamisa lorato la Modimo le go godisa bana mo tumelong. Go na le go tla go nna mokatisi lo ka ikgolaganya le mme Betha kgotsa mme Daisy. Ikwadiso ya ditlelase tsa bagolo RCIA e tsweletse fa o ise o tlhatsiwe o amogele Eucharistic kgotsa o tlhomamisiwe o rotloediwa go ikwadisa mo loetong le lo ka ikgolaganya le mme Betha o mme Daisy. Tsa magotlana le dikopano Phuthego e itsisiwe fa kgwedi ya Mei e le kgwedi ya ga mme Maria ka jago e rotloediwa go rapela thapelo ya basadi mo dikopanong magotlana dikguru le mo kerekeng. Sontaga wa 24 May 2026 re ne re eteletswe pele ke ba Catholic Women's Association le ba yalo. Sontaga wo tlang wa 31st May 2026 re tla etelelwa pele ke ba Khaire le bašwa ba lekgotlana la Blessed Joseph Gerard ba tla nna le phuthego ya bone ya kgwedi le kgwedi ka Sunday wa 24 May ka nako ya 3 p.m. kwa ga Miss Setshwano maloko otlhe a lalediwa le ba bašwa ba amogelwa. O itse go feta fa le ka ikgolaganya le ene mo mogaleng wa anamisitsweng mo leboteng la dikitsiso. Ba lekgotlana la St. Catherine wa Siena ba tla nna le phuthego ya bone ya kgwedi le kgwedi ka Wednesday the 27th May 2026 kwa ga mme Atronela Modumo Lot 37 ka nako ya 5:30 p.m. Block 7, Block 8 ba amogelwa. O itse go feta fa o ka ikgolaganya le ene mo mogaleng wa anamisitsweng mo leboteng la dikitsiso. Ba lekgotlana la St. Clair ba tla nna le phuthego ya bone ya kgwedi ka Thursday the 28th May 2026 kwa ga mme Tsholofelo Makgweng Plot 4967 Odi Avenue Village ka nako ya 5:30 p.m. Maloko otlhe a lalediwa le ikgolaganya le mme Rata Khasi mogala wa go anamisitsweng mo leboteng la dikitsiso. Ba lekgotlana la St. Monica ba tla nna le phuthego ya bone ya kgwedi le kgwedi ka Wednesday the 27th May 2026 ka nako ya 5:05 kwa ga mme le mme Dika Plot 13174 Dudume Road Extension 4 41 Tsholofelo Broadcast. Maloko otlhe a lalediwa badiri ba Extension 5 le Extension 11 ba amogelwa. O itse go feta fa re ka ikgolaganya le ene mo mogaleng wa anamisitsweng mo leboteng la dikitsiso. Ba lekgotlana la St. Teresa of Calcutta ba tla nna le fundraising activity ka Sunday the 31st May 2026 morago ga misa. Ba tla bo ba rekisa tee, supu, cake le maroto. Ba kopa tutuetso ya rona bakaulelo tsa kakaretso. Botlhe ba tla ipaakanyetsa go tsena mo lenyalong le le boitshepo kgotsa ba eletsa go nyalana mo ngwageng wa 2026 kgotsa tshimologo ya 2027 ba gakolola gore Catholic Engaged Encounter Weekend e tla nna ka di 6 to 7 June 2026. Nako e e siameng go ipaakanyetsa se ke kgwedi tse 3 go ya go tse 6 pele ga lenyalo. Ikwadiso e buletswe go baakanyetsa dithuto kgotsa legato le le tla le tsayang. E tla tlhola ka di 3 June 2026. Lenaneo la gago la bone le eme jaana.
Dithuto di tla nna ka September di 5 to 7 le November di 7 to 8. Go itse go feta fa le ikgolaganya le Sedi Masego Bule kgotsa Robert Lethato mo nageng, megala ya bone ya emisitswe mo leboteng la dikitsiso kgotsa le kopanya le parish administrator. Makao mo itswetse le kutlwa go etela website ya www.christtheking.com. Go itse go feta fa na le ba le kopanya dikitsiso. Dikitsiso di felela fa ga le sister. MCA, yes. They will have about 50 people. It's welcome. It's calling you. Or Rizama is a Manaburuna. Risa Manaburuna. Alisi way. You have to give me Risa Manaburuna.
akere bana ba rona ba banyalwa gore ba nyala le bana se gore ba ipole jalo ka sona akere ha le ba tsamaisiela ha go tswa go mwana wa iso ha ba basadi ba bole dithoto tsa dikobo materasi le se wa isa mwana wa bona akere yang wa bona na mere ise kwa iskarata na ba anesi mona na mo bibe ba re aba ba tozo go la se nyaka go le batho akere risa manao risa mongaro risa operesito nzerna le mo dayase sinya jano askara ra anya mo re ka ke ya re le le batho ba Francisca right there is ours mwana itu wamo ko sa ni ko ko ra mo akira ko ka wala wala na so kya bakaso eche ara creato ba mafutane repone di trezza sama mafutana ora eri ka diseve iberi bona meglio sala ma profa bata bata le ronaldo mo fatiki mo cathedral repone bon sanga kama ka tene kama go trezza ba kalishi bali kona kona sisi ko ati that's the pastoral council ale bari pata bogoro nyamuni ya ngoro ngoro kabishiki ibere ko kaya ngoro ngoro ibere so ya ya kiso bese ase unari lingere kama alika bere sina bisho bese diocese limbutu alam kabere nena bisho bese diocese ya ngoro ibinga contribution amwelera diocese ya Francisco Ronaldo nena bisho oye mwanao oya Francisca kuna kwa roha ramwa tsana gramo yuska ikona tsama ina la hapo na tala ngana ya hamina biki la hapo ni neti hapo itupeno fa iwa wota cha uska simola udiana watu na kwa changi ake jana hapo kuna kitisho mwe kileka fala Gabriel Gaye valo ba amore kuwe lota meles totswa ibidelo mo ba ta ka ba prepare to koloka pa se no kala mo so mo se na mali mo tena ja na ja lubu yele ko gore re apa mo ala ba ke gore ala to ka class mo se pe ala to ka class mo ye wa ono to ka class se ka ibe mo apa gore alolala ka Friday ke Saturday ke Sunday orolala Friday Saturday asa ngo ya tla ho na ba tla bere ke na ra mo ke ba re tla ka ma ta ala ta re tla alolala ka bona mana de re sa mana ba le musulo sa kana kwa huyo kusidia mambo ya bishop kusidia mtu sonda ama ndio msikizo sana nami nitabikitaki kama eti kwa lakini ala tunala sana so kudira kala mawani mudijari zidi so kia wana na mambo ni wasikizo sana lakini na asikaro la kwa kikuti kwa sonda akikono tsaatsa la ile ya bamba na pelele kile kikulo ile tuwa ya tele maso esse cara só tratava o batão do bobo, se não mais o coração. Agora, a muito cruel, o erro, o indivíduo, o diabo. Será ele é macho, ele é Francisco. Só que o Paulo também não é por nada, cada vez que ele se ama, ele paga isso por lá no balão. Esse cara não diz que ele se é mamado. Assembleia. Os carros não são os policiais não tem. Eles muito claro só pode ser e tu lá ganha olha na watu wa Francisco bado mkile tueleza mambo kwa kile moja ndio kupema kwa watu ndio kupema bageni ndio kufela hapo ndio kupema hapo usikana ona mimi ndio kwa kushuka ndio sura na pepa kwa hapo Emi rani kwa makarona, mate
tse di khite maabane tse re buka ka fa sa Kriste a ke ka go ke dirile go tsone ya mo se ke ta bogile ka go ke be ke tswa mo tulong tsa rona tse dintsi ba rona so di kira ke tse go ke ba bona go ba le ba la se le ke ke o tlo mo go a instance no go me ha la itsu something ke be tsubile se ka re feletsa makaya is kumpie ya ka tswa ya sonda sa sta ke sonda sa boteng Holy Trinity ya tswa mo sole re boela pa mona ko ya ba ka tsoge agere ordinary time ya feletsa is not something ke mo ka instance mo le mo and mo sa ya la ba tsela kere ya mo ka mo nyata I mean, I'm going to go to the instance. God, God is our life. Your life will not change. I want to go to the kids. Let's just to thank our visitors for being with us this morning. We are grateful that you are here, and we hope the good Lord will be with you in your journey and in everything that you are doing in Botswana. So thank you, welcome, and have a pleasant journey when you go back home. Thank you. Che vuoi studiare un po' basta, non che ne manca nada. Allora vi trovo presenza o faccio. Rara vuole sedere che allora non sarà brutto, capo formezza ma ya o itsepo, a che lo so faccio, me allora ne non sarà itsepo kahade. Amo yao kile wakala fa kudimo habaruta chaka litimetsamole officiel sulla jotle mo pilonzana me ullo tukisete khabo eitsekile amo dimo o busite maruta ka ditseme tse di farologane go phatlalatsa tumelo ele mo fela jano aka no notse tumelo ya lona me a diragatse solofetso ya lona ya go bona lo lebagane nabo me a serofatso ya modimo mothati yotlhe ya rara le ya morwa le ya moya boitshepo e fologele fa godimo ga lona lotlhe ba lo lefa le ba ga lona ko ba leng teng mme e nne le lona ka metlha le metlha re se